Šta ćemo sa Kosovom, čak i ako ga dobijemo, moramo se suočiti sa realnošću. Možda bi trebalo da se podelimo, da se razgraničimo Kosovu Metohiju sa Albancima, dakle svoje za svoje, što bi bili i slična pitanja. I pratili smo što se događa i u jednom trenutku razumeli smo da ćemo u sve ono što radimo pojedinačno, pojedinci, morati da se okupimo, da udružimo snage. Kad kaže mi, mislim pre svega na profesore univerziteta, na akademike same, na nekoliko generala u penziji, neke pisce, neke filmske reditelje, dakle ljude koji imaju neki glas u javnosti. I da zajedno istupimo sa trezvim, razumnim, racionalnim argumentima u javnosti zašto Srbija ne sme da se povuče sa Kosova i Metohije. Dakle, da ponavljamo, da ohrabrujemo one do kojih je da donose odluke i da opominjemo onda kada se to mora. Ni manje, ni više. Kada smo se okupili u manastiru Slanci na predvodnog Gava Justina Ćelisku 2020. Dakle, videlo se da smo mi različitih političkih mišljenja. Bilo je ljudi iz različitih političkih strana, bilo je ljudi koji su aktivni bili u politici. Ali je bilo jasno da nas okuplja jedno, a to je uverenje da ukoliko se povučemo sa Kosova i Metohije, ukoliko napustimo, tada je bilo oko 120.000 naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji, sada se govori o cifri nekih 100.000, možda i manje. Ako napustimo svetinje, ako napustimo svetu zemlju, onda se postavlja pitanje šta će biti sa nama. Osnovali smo pokret i počeli sa radom. Osnovali smo nekoliko povereništava, osnovali smo povereništvo u Crnoj Gori, gde je govorio profesor Filozofskog fakultetu Mišiću Dušan Krcunović. Osnovali smo povereništvo u Dallasu, Teksasu, gde su predstavnici našeg povereništva za Teksas, brat Nikola Stratijević, koji vodi to naše povereništvo, stigli su iz Amerike. I naravno, pre svega, Republika Srpska. Trebalo nam je neko vreme da se pokret registruje i da bismo došli konačno do ove večeri. Pomenut ću neka imena, da biste stekli uvidu to poslovno. Svako nabrajanje je rizik. To ćete neko da zaboravite, ali evo se prihvatit ćete rizika da bih vam približio to. Dakle, jedan od osnivača je blaženo počeši vladika Atanasije Jevtić. Mi nismo hteli da ga u početku uključimo, utrećujemo u sve njegove borbe, ali on je zvao telefonom, ljutio se zašto ne bismo uvrstili. Tu su akademici Matija Bečković, Danilo Basta, Časlav Ocić, Milosav Pešić, Jovan Delić, profesor univerziteta, neke vidite ovdje sa nama, tu je Slobodan Antović, profesor Slobodan Samadžić, koji je tu sa nama večeras, profesorka Mitra Redić, profesorka Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Kada govorimo o Kosovcima i Metohijcima, tu su profesorka Valentina Pitulić, profesorka Rada Stijović, profesor Aleksandar Ćorak, profesor Đikić, da ne nabrajam suviše, profesor Slobodan Labušić, Šljukić, Zoran Kinđić. Pomozite mi ako je još važno da nekog pomenem, neko će svakako zameniti. Iz ovih imena vidite da je to tu Danilo Bečković, filmski reditelj, tu Mihajlo Medenica, pisac, da ne bude da nabrajam samo profesore, tu je pokojni general Delić, branilac Srbije, nema nazad iza nas je Srbije. Tu je general Jerste Borojević, Siniša, tu je general Krka. Dakle, iz ovog nekog nabrajanja vidite prilike kakav je profil ove grupacije koju je ujedinila samo svest o tome da se sa Kosovom i Metohijom ne smemo igrati. Zašto? Reč je pre svega o Kosovskom zavetu. To mi govori o to zakon Jovo.
na Kosovu i Metohiji danas rešava naša sudbina. Kako je vazda bilo u našoj prošlosti. Dakle, reč je o svetoj zemlji. Napuštali se svetinu. Napuštali se mesto na kome smo u Kosovskom boju potvrdili svetosavski zavet opredeljenja za carstvo nebesko, opredeljenja za carstvo večnih vrednosti. Koje su to večne vrednosti? Pa to su one vrednosti koje je danas nepopularno izgovarati, ili to smatraju patetiku. To je ljubav, nasuprot mržnje, to je istina, nasuprot laži, to je pravda, nasuprot sili, to je podvig, nasuprot kukavičluka. To je sada i ovde nebesko carstvo. Dakle, to je ono što je potvrđeno na Kosovu polju. Ako je, kako kaže sveti vladika Nikolaj, ako je zemlja na koju je pala krv svetitelja, sveta, onda je celo Kosovo polje, sveta zemlja, zaista u punom smislu terena. Dakle, hoćemo li to da napustimo? Hoćemo li da pogazimo zavet? Znate šta bilo kada pogazite zavet? Šta je zavet? Čitate Sveto pismo. I naročito i u Starom i u Novom zavetu. Naročito u Starom zavetu vidite što su posledice. Kada jedan narod, kada jedan Izrael, novi Izrael, kako su Srbi se zvali u srednjem veku, napusti zavet. Kada prekršite zapovjed. U osnovi mi se delimo na ljude koji drže reč i one koji su reč pogazili. I to je sve. Oni koji pogaze reč, pogaze zavet, idu u svojim pravcima i najčešće menjaju nacionalni identitet. Najčešće više nisu Srbi. To je tako. Da, lakše je. Oni misle da je lakše ako se reč pogazi, da će se lakše živjeti, da se neće plaćati takva cena. Mi mislimo da je cena mnogo veća kad se zavet pogazi. Reč je o Kosovu je za nas, za one koji ove teme nisu isti, teme svetosti, ima mnogo tamo. To je svakodnevni moral. Hoćemo li da napustimo braću i sestre koji žive u getima Kosova i Metohije? Hoćemo li da kažemo, izvinite, krivi Sloba, krivi Tito, krivi Kralj, ili ko već, ili krivi Lazar? Hoćemo li da napustimo svetini? Oni koji idu na Kosovo znaju šta su dečani. To je svetsko čudo. To je nešto što srpski narod stvorio, što pripada svetu. Ne bi bio na listi mesta, ili Pećka patrijarša, ili Bogorodice Ljeviška, ili Grečanica. Hoćemo li to da prepustimo velikoj Albaniji? Ako neko putovao u Albaniju, oni mogu da vidi da u Albaniji S od srpstva nije ostalo. Skada, nema pomena se. Severna Albanija je etnički srpsko-albanska, bila vekovi. Gdje su sada Srbi? Ima više, i da više je preostalo. Samo putujte Albaniju, neki idu na more, pa pogledajte, i ništa ostalo. To je budućnost Kosovo i Metohije u velikoj Albaniji. Kosovo i Metohije je za nas, ako hoćete, ekonomsko pitanje. Danas je naša ekonomija zasnivana takozvanim stranim investicijama, stranim ulaganjima. Hoće li naša privreda da bude pružena ruka i prošena, onda će naši unuci da vraćaju te kredite. I ćete čuvati Kosovo i Metohiju prepune rudnih bogatstva. Ima oni koji veruju da smo napadnuti, zato što su da nas opljačali. Oni kojima su bliža ekonomska tumačenja i mišljenja istorije. Ako imate sada vezni plaka, Norberti, ali koji su pokojni, koji su ušli sa svojim kompanijama. I konačno, tu dolazimo do Republike Srpske, što mi radimo u Republike Srpske. Ono što se danas zove geopolitika. Ako date Kosovo, šta je sledeće? Nismo li već izdali kraj? Ili ovo već pokoljenje izdaje? Ili nije? Šta će biti kada prevete Kosovo? Nije već samo zavet u moralu. Već je o onome što zna svako ko se bavi istorijom međunarodnim odnosima. A to je kada date Kosovo, samo se pitajte što je sledeće. Ili sledeća je Republika Srpska. Ili je sledeći Niš, Karadina ili Kunti kažu Niš. Ili Stara Raška. Da li je pametno da sad ih citiram time šta je sledeće, da li je to Izrael i razum? Naravno da nije. Dakle, tu sada dolazimo do Republike Srpske. Šta mi radimo u Republike Srpske? Dakle, da li ćemo danas da živimo u tituističkim armojevskim granicama,
i da kažemo, pa Kosovo to je problem Beograda. Ili ćemo da kažemo da je Kosovo pitanje svih Srba, Teksasu, Podgorici, Nikšiću, Banja Luci, Palama, gde god nas ima, Japanu. Zašto je Kosovo više pripada nama, Beograđani, nego vama Banja Lučani ili Krašnici ili Hercegovica? Ko je logici? Ko može to da nas ubedi? Ko danas više ne razume da se Banja Luka branila u Kninu 95. Ne samo Banja Luka, nego Beograd. Oni koji su prepustili Krajinu, morali su da se brane u Prištini. Dakle, koliko puta treba da ponovimo u Beogradu da se Beograd brani u Banja Luci? Jer se ne smemo igrati sudbinom Republike Srpske. To su oni koji misle samo na svoju egzistenciju i kako će se braniti. Ali koliko puta treba da kažem da se Banja Luka brani u Prištini? Na Kosovu i Metohiji. Hvala, profesore. Hvala, profesore. Ovo je jedna izuzetna perspektiva koja mi se jako svidjela, prevashodno zato što je nešto što je univerzalno. Profesor je dobro, ja mislim, primijetio odlično sjajno da ljudi možemo da podijelimo na one koji drže riječ i oni koji drže riječ, znači koji su pogađali riječ. A kad imate u vidu da u početku bježe riječ, onda to zaista dobija jednu potpunost u cijelinu. I, jel, tvorac stvara u stvari riječ i samim tim šta znači pogađati riječ, znači odreći se tvorcu. Ali postoji reakcija da se nastaviti ovaj razgovor, ali sada bih da predstavimo i našeg sljedećeg govornika. To je naš dragi profesor dr. Zoran Čvorović, čovjek čiji su korijeni duboko u kosovsko-metohijskoj zemlji. Profesor je rođeni Pećanac, sada je redovni profesor pravnog fakulteta u Kragujevcu. Kao šef katedre za pravnu istoriju bavi se ruskim i srpskim srednjovjekovnim pravom te kristijanizacijom prava i zanima. Autor je 3 naučne monografije, više od 50 naučnih članaka. Njegovo duboko poznavanje međunarodne politike, geopolitike i religije u svijetu će nam večeras suštinski, pravni, moralni aspekt borbe o kojoj pričam. Profesor Čvorović, da li su pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske i odbrana teritorijalnih integriteta Republike Srbije pravno i politički nespojivi? Časni oci, braće i sestre, pomaže Bog. Dakle, da bi na ovo pitanje kolege Pajkanovića odgovorili, treba da se dotaknemo nečega što je, čini mi se, važno na prvi pogled, nema veze sa pravom i politikom. A to je pitanje, kako naš prijatelj i saborac Slobodan Vladušić o tome govori i piše već čitav niz godina za nama, da li mi imamo svoj srpski narativ? Sa kog stanovišta posmatramo i odmeravamo stvari? Dakle, da bi i na ovo pravničko pitanje, da li su odbrana teritorijalnog integriteta Srbije na Kosovu i Metohiji i pravo na samoopredeljenje srpskog naroda u Republici Srpskoj dve uzajamno isključive ili neisključive stvari odgovorili, mi najpre moramo da postavimo pitanje iz kog tog ugla mi ocenjujemo međunarodno pravo, međunarodne odnose i naše interese. Da li onaj aršin koji mi primjenjujemo je zapravo ubačen, interiorizovan aršin ili narativ naših protivnika, koji se širi našim medijima, našim javnim prostorom i našom kulturom. I često čujemo kako nam govore da su države u svome političkom delovanju ograničene fizičkim činjenicama. I to je tačno. Skoro jedan ruski politički filozof lepo kaže onima koji govore da su fizičke činjenice u politici sve. Fizičke činjenice su zidovi koje moramo da računamo kao zidovi jednog velikog stana.
ali čime ćete da ispunite prostor stana u kome ljudi žive? Ovaj ruski filozof kaže narativ. Da li je narativ naš ili tuđinski, tu je sva borba, pa i pravna i politička borba. 90. godina, kada je nestao bipolarni svet, jedina sila koja je preostala i koja je sprovodila diktat kroz međunarodnu politiku, htjela je da ukine međunarodno pravo, promovišući novu sintagmu, međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Šta je to? To nije ništa drugo nego ukidanje međunarodnog prava. Do tada je međunarodno pravo moglo da nastane samo voljom suverenih država, putem dvostranih ili multilateralnih međunarodnih ugovora. Ono na što se država nije saglasila, što nije ratifikovala, to nju ne obavezuje. Međutim, jedini osiljeni hegemon početkom 90. godina menja međunarodno pravo sa takozvanim međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima i standardima, a gle čuda, ta međunarodna pravila na koja se niko nije obavezao diktira taj hegemon. I on propisuje ta pravila. I pošto hegemon propisuje ta pravila prema svom interesu, a ne prema osjećaju prava i pravičnosti, onda taj poredak duboko karakteriše princip dvostrukih standarda. I to su Srbi prvi osjetili na svoje koži. Sjetite se samo Badinterove komisije i njenih zaključaka. U prvom zaključku iz decembra 1991. kažu da to što je jedna država priznata, misleći na SFRJ, a ne vrši efektivnu vlast, ne čini tu državu država, već efektivna vlast. Isti princip ne primenjuju na Bosnu i Hercegovinu. Priznaju Bosnu i Hercegovinu počev od aprila 1992. Iako ta takozvana Republika Bosna i Hercegovina u tom trenutku nema efektivnu vlast na celoj teritoriji na koju pledira, nego pokriva tek nekih 30% teritorije. To je taj zapadni međunarodni poredak zasnovan na pravilima. I danas iz ugla tog već uveliko razobličenog i politički onemoćalog sistema žele da nas ubede da su odbrana teritorijalnog integriteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i pravo srpskog naroda na samoopredeljenje u Republici Srpskoj dve uzajamno isključive stvari. Nisu. Nažalost, srpski narod je često sklon da prvo obogotvori pravo, to ja govorim kao profesor prava, drugo da obogotvori međunarodno pravo, što je još tek apsurd, i treće da veruje da u politici postoje samo dobre namere, ideali, imamo često utopistički odnos prema pravu i politici. Naš interes je naš nacionalni interes. I mi pravo i politiku moramo da stavimo i međunarodno pravo i međunarodno pravna načela u službu naših nacionalnih interesa. Apsolutno moramo da budemo sebični u međunarodnim odnosima. Dakle, naši političari često se pozivaju, po meni duboko pogrešno, na raznorazna međunarodno pravna načela kako bi opravdali naše nacionalne interese. Ni na takva apstraktna međunarodno pravna načela mi nemamo potrebu da se pozivamo. Kada je u pitanju odbrana teritorijalnog integriteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, mi imamo jedan pravno obavezujući akt. To je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti. Jedino rezolucije koje donese Savet bezbednosti u okviru glave 7 koja reguliše pitanja kolektivnog mira u svetu su pravno obavezujuće za sve članice Ujedinjenih nacija.
Takva je i rezolucija 1244. I ona važi sve dok se druga rezolucija u Savetu bezbednosti, gde sede dve ključne države sa pravom veta koje poštuju naš teritorijalni integritet, a to su Ruska federacija i Kina, dok se druga rezolucija ne donosi. A rezolucija 1244 na najmanje 4 mesta pominje teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije, to je sukcesora Republike Srbije, i pominje da se suštinska autonomija na Kosovu i Metohiji mora naći u okvirima međunarodno priznatih granica Republike Srbije. I to je jedini akt na koji mi moramo da se pozivamo. Da bi se pozivali na taj akt, mi naravno pregovore moramo iz Brisela da preselimo Ujedinjene nacije. Pregovori koji su preseljeni u Brisel, gde zapravo Evropska unija nije nikakav nezavisni, neutralni posrednik, nego neko ko je duboko naklonjen i koji sve čini da bi se zaokružila država, separatistička tvorevina na teritoriji Srbije, druga država Albanaca na Balkanu. Dakle, ti pregovori u Briselu nisu preneti na osnovu jednog pravnog akta koji je obavezujući kao rezolucija 1244. Oni su preneti na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine i ta rezolucija nije pravno obavezujuća. Republika Srbija može uvek da prenese pregovore u njoj. Naravno, uz rizik prekida procesa pridruživanja sa Evropskom unijom. A po mom dubokom uverenju, proces pridruživanja i stabilizacije, kada je pristupanje Evropskoj uniji, nema nijedan drugi cilj, ne da Srbija postane član Unije, a neće nikada jer je Unija nefunkcionalna, već da se taj proces iskoristi, a o tome svedoči pravni akti, da Srbija tokom pristupnih pregovora zaključi sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum sa takozvanom Republikom Kosovo, jer je to ušlo u zajedničku pregovaračku poziciju Srbije i Evropske unije iz 2014. i u opšti pregovarački okvir. Ta obaveza. Dakle, proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji ne služi ničem drugom. I to se zove proces stabilizacije i pridruživanja. Da stabilizuje postkonfliktnu mapu na Balkanu koju je iscrtao NATO u uslovima unipolarnog sveta. Dakle, kada je u pitanju Kosova i Metohije, mi imamo i teritorijalni integritet Srbije, mi imamo jedan pravno obavezujući akt, imamo dva saveznika u Savetu bezbednosti. I kada je u pitanju međunarodno javno pravo, to je sve. Više nego dobro. A kada je u pitanju pravo srpskog naroda u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini na samoopredeljenje, to prava srpski narod ne može da bude više. Srpski narod je stvorio Bosnu i Hercegovinu. Zato što se Republika Srpska pojavljuje kao potpisnik svih aneksa, a na temelju punomoćja koje je dato Slobodanu Miloševiću i opšteg okvirnog sporazuma za mir ili Dejtonskog sporazuma. Dakle, ova država je konstituisana kao ugovorna tvorevina, a jedna od ugovornih strana je Republika Srpska. Šta to znači iz ugla prava na samoopredeljenje naroda? Da je Republika Srpska u okviru Dejtonske ustavne konstrukcije konzumirala svoje pravo na samoopredeljenje, ali da se nije odrekla. To pravo je trajno pravo srpskog naroda. Ako se srpski narod onemogućava kroz rušenje Dejtonske ustavne konstrukcije da ostvari ono prirodno pravo na samoopredeljenje, Republika Srpska, to je srpski narod, ima pravo da traži drugi način da ostvari pravo na samoopredeljenje. Oni koji ruše Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu
misle da je srpski narod trajno izgubio pravo na samoopredjeljenje. Oni se varaju. Teraju srpski narod da ono pravo koje je konzumirao kroz Dejtonski ustav koji oni sada ruše uz pomoć pojedinih svojih zapadnih prijatelja, da srpski narod to pravo ostvari na drugi način. I dragi prijatelji, braćo i sestre, nemojte da nas hvataju u takve klopke, kao što je klopka da su Kosovo i Metohija odbrana teritorijalnog integriteta i odbrana prava na samoopredjeljenje Srba s druge strane Drine, dve uzajamno isključive stvari. Ne! To su obe stvari koje jačaju srpski narod kao političku celinu. I kako reče moj brat Miloš, mi smo podeljeni državnim granicama, ali smo kao narod jedno. Srednjovekovni pojam otačestva bi danas značio da Srbi u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Srbiji čine otačestvo nezavisno na trenutne političke granice. Hvala. Hvala profesore. Ovo je bilo, da kažemo, jedan direktan odgovor. Dakle, da li je nespojivo? Nije. Evo mi da je naša borba zalog za mogućnost i da ima ko da je nastavi sljedeći naš sljedeći govornik, docent dr. Đorđe Marijević. Rođen je u Sarajevu, doktorirao je oblast pravne i finansijskog prava, danas predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kroz svoje istraživanje javnih dobara i pitanja nadležnosti u domaćem pravu, on nam donosi prijeko potrebnu argumentaciju kako bi naša briga za Kosovo i Metohiju bila i pravna potpuno neoboriva. Đorđe je dokaz da se savremena vidovdanska bitka danas vodi i kroz institucije, zakone i nauke. Kolega Mariloviću, kako sa stanovišta pravnog okvira Bosne i Hercegovine jasno, dakle Bosne i Hercegovine ovakve kako nam je, na kako nas je podsjetio profesor Tvorović da postoji, kako dakle jasno utemeljiti pravo nas u Republici Srpskoj da se institucionalno i snažno bavimo pitanjem Kosova i Metohije? Hvala. Časni gosti, uvaženi profesori, cijeni predstavnici Ruske ambasade, djelatnici, postavnici javnog života, draga braća i sestre. Čast me je večeras ovdje da govorim, iako znam ovdje vas u gledalištu publici koji ste mnogo pozvani od mene djelima i onim što činite i rukom koju pružate prvo našem narodu na Kosovu i Metohiji da sedite ovdje. Ne zamjerite mi, znam da to oni ne vole kada se mikrofoni diraju, nadam se da neće biti trebali da gledali ovog ovdje široko pojasno. Prava nisu dosadna, prava nisu nepotrebna i znam da to zvuči neprihvaćeno mnogima i nisu suvišna, naprotiv, ona su izraz društvenih okolnosti. Profesor je maestralno objasnio ono što je potrebno da znamo o pravu uopšte kada je riječ o Kosovu i Metohiji, ali evo, bilo bi neozbiljno da večeras ovdje nema neko ko sluša nešto inkriminujuće, da li će da čuje, i ovo bi zaista uvredljivo da nema barem neko da on sluškuje da li smo povrijedili neki pravni okvir ovdje u Bosni i Hercegovini i slično. Pa evo, čisto da ne razočaramo, tu smo da kažemo nekoliko riječi o našem pravnom utemeljenju, ovdje da govorimo u Republici Srpskoj, o Kosovu i Metohiji, jasno i glasno svaki dan, dok god želimo i kad god želimo. Prava nam nisu neophodna. I kad su nam branili da govorimo, i kad su nam zabranjivali, recimo ćirilicu nismo je čuvali, i kad su nam zabranjivali vjeru nismo je čuvali, i ako bi nam neko odlučio da zabrani da pričamo o Kosovu i Metohiji, mogla bi da pokuša. I samo da pokuša. Do duše ima i koji je zabranio odmah da vam kažem. Pričam neki da se jednom uvaženom regionalnom priznatom profesoricom iz moje oblasti, vrhunskim stručnjakom i kaže finansirali su je Njemci danje jednog naučnog djela. Ona se apsolutno, dakle, ne bavi njemačkom i njenim temama, tiče se domaćeg prava u Srbiji, međutim, uslov za objavljivanje bio je da obriše riječi agresija NATO, agresija na SRJ, da obriše riječi Kosovo i Metohija i sl. 4 mjeseca je s njima pregovarala pod prijetnjom da će vratiti sav novac koji je dobila za honorar. Tu nas optužuju akademskoj zajednici, vi ste plaćeni, vi ste ovakvi, vi ste onakvi,
šta je napisano u odbranu Republike Srpske ponekad finansirano stranim novcem. To je već stvar umješnosti i znanja i istine. Profesorica je odbrala da to uradi i oni su na kraju opustili, kao što je već jedan ruski maršal iz drugog svjetskog rata sa jednu silu protiv koje je ratovao uspješno, kaže oni su mašina, ali svaka mašina se da pokvariti. Pa dakle, treba da imamo na umu da nam prava nisu neophodne, ne treba nama pravnici koji govorimo o Kosovu i Metohiji. Ali mi imamo pravnici, zato što su prava odraz naše volje, odraz našeg naroda, srpskog naroda, koji je jedan jedinstven dijeli, ma s koje strane bio Drine, Save, Dunava, Ibra, Sitnice i ne znam koje dijeli. Tu smo i večera za to potvrdili. Ajde imamo pravnici, mi smo udruženje građana. Udruženje građana se formira na osnovu zakona o udruženju i fondaciju Republike Srpske i ona predstavlja dobrovoljno povezivanje više fizičkih ili pravnih lica radi napređenja i ostvarenja nekog zajedničkog ili opšteg interesa i cilja u skladu sa ustavnim zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobnih zakonitosti i dostatne grantove za ličnu korist, a isto tako nismo tu ni za izborne i predizborne kampanje, čak da ne proizvečku zakonom zabranjeno radi. I šta više, htio bih da pojasnim, budući da imamo formalno pravno dva udruženja, ali jednu istu misao, ima jedna mogućnost da se strano pravno lice, strana nevladna organizacija ekspert u našoj Republici Srpskoj, ovdje to nije slučaj gdje je posebno registrovano u Republici Srpskoj, u skladu sa prostorom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Jer mi, za razliku od nekih koji ne poštuju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, radi u slučaju Bosne i Hercegovine, pa primaju razne, ne znam, posjetioce sa Kosova i Metohije kao da su predstavnici nekakve samostalne države. Dakle, mi ipak poštujemo činjenicu da Bosna i Hercegovina nije priznala nekakve nezavisnosti Kosova. I dakle, ovdje smo da govorimo o ustavnom okviru i Bosne i Hercegovine, koji su konstitutivni i koju apsolutno imamo pravo da preispitujemo i ispitujemo i da njome upravljamo zajedno sa ostalim konstitutivnim narodima. Tu smo dakle na osnovu ovog zakonskog okvira. Nas obavezuje još jedan pravni osnov. Naime, Republika Srpska, baš za kraju svoj vodi naroda, ono što je naš narod odbranio njegovi predstavnici u ono vrijeme, ima jednu specifičnu neobičnu mogućnost, koja baš nije toliko prisutna u međunarodnim uporednom pravu, kad je riječ o složenim državama i složenim savezima i tako dalje. Dakle, mi imamo pravo da ugovaramo u međunarodnim odnosima da stupamo u ne samo kao potpisnici aneksa, što je profesor zaista pomenuo, nego imamo i posebnu mogućnost, svi što znate, uspostavljanja specijalnih paralelnih odnosa, pa je sa Srbijom imamo, recimo, 3 sporazuma na snazi iz 2007. godine i na osnovu toga mi imamo pravo da saglašavamo svoja prava. Između ostalog imamo i mogućnost da sarađujemo i unapređujemo saradnju u oblasti zaštite sloboda i prava građana u skladu sa najvišim međunarodnim priznatim standardima. Nisu li prava naše građane Kosova i Metohije pogažene u potpunosti? Mi imamo i dužnost i pravno utemeljenje da o tome govorimo. I ovdje i bilo gdje da se radi. Tako da je to sasvim jasno da se radi u apsolutnom porednom pozitivnosti. Imamo i deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. To je deklaracija, nije normativni tekst, ali govori o ovim materijalnim izborima prava, onome što nas oblikuje, što nas uključuje. Imamo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Ja sam postavio neprijatna pitanja nekim predstavnicima iz Evropske unije kada pričaju o standardima i treba da se priča o standardima, ali čini mi se da su oni pomalo zaboravili lekciju koju im je očitao Gustav Adolf posle Drugog svjetskog rata o tome šta je forma, šta je pravo. Možda misle da mogu formom da nadigraju nekoga. Pa dobro, prsni su, moraju se priznati, uporni jesu, ali očito da lekciju naučili nisu. Dakle, prava proističu iz morala, iz obraza, iz naše suštine i ako nisu u skladu sa tom suštinom, kad tad dođe do strašnih društvenih sukoba i problema. Nije se to jednog desilo, mnogo puta se to desilo istoriju. Dakle, mi imamo neku obavezu da upozoravamo, da govorimo i da opravdamo i taj svaki dinar koji dobijemo iz budžeta kao glavni posljednici na javnim univerzitetima, evo ja sam na univerzitetu i ne plaćate vaše poreze, plaćamo i hvala. Ja sam prvi da zaslužim, naravno, ovdje sam danas u ličnom svojstvu, ali imam obavezu da svoje znanje stavim u službu zaštite i nekih interesa srpskog naroda. To je vrlo važno što je profesor pomenuo
jako pitanje, hvala na pitanje. Rezoluciju Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate, evo meni nije bila donedavno poznata činjenica da Povelju Ujedinjenih nacija, neki tamo član 103, propisuje da prema upravo Povelju Ujedinjenih nacija obaveze iz rezolucije imaju prevagu nad bilo kojim sporazumom. Evo i pravnici što su zaboravili malo lekcije o suštini prava, oni izbjegavaju misleći da će mi da zaboravili. Kad pominju neke storije sporazume u koje je Katena pa ne znamo je li potpisan ili nije potpisan, Srbija pa sad istražuje radnja, da se govorimo da li ne je potpisan prsta, ostane list potpisan, ili je samo rekao da je klimnuo i već konkludentne radnje, što nećemo da radimo, jer nas ne zanima. Ne može ni jednim sporazum, ni prije ni poslije, da se mijenja pravno dejstvo i pravna snaga rezolucije 1944. Ne može. Tako da, evo, samo da podsjećamo, to je dovoljno, mislim, za nas pravnike, kamo li da damo neki konkretni dokaz. I još samo jedan paralelan, da povučemo neke sličnosti. Mi ovdje u Republici Srpskoj vrlo smo osjetljivi na pitanja imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tu su časni odnosi. Tragično je što su srpska groblja, spomenici, crkvišta, crkve, upisane skoro bez izuzetka i u velikom broju na federaciju, na općine, znači to je srpska riječ, imate i Bolanski, zadnji općina, Ugovačka i slično, dakle to je jezička promjena kroz istoriju. U opštinama u federaciju upisane, pazite, takve katastarske čestice. Slično se dešava na Kosovu i Metohiji sa ovim bezvlašćem, koje se sprovodi na srpskom imovinu, nad javnim dominom. Mi smo tu da podsjećamo i na pravna pitanja, kao što su recimo ulaganja, kao što su recimo javna dobra. Kosovo i Metohija podsjetiću, jer prebogat lignitom, olovom, cinkom, šarskim vodama, nikom, kobaltom, oksidnom, u svojini Srbije, ne govorim sad o kvazi pravu, tako zvanog Kosova, koji pokušavaju ljudi što šta, u svojini Republike Srbije, kao pravnog sredbenika, a i SFRJ, odnosno onoga što je ostalo SRJ i SFRJ, i onoga što je bilo SR Srbija, na teritoriji današnje tri geografske oblasti, to su Kosovo, Metohija i Kosovsko Pomorje, po trećini autonomnom pokrajini Kosovo i Metohiju, ima 24.500 hektara poljoprivrednog šumskog građevinskog zemljišta, 1.400.000 metara kvadratnih službenih zgrada, 145.000 metara kvadratnih poslovnih zgrada, 25.000 metara kvadratnih stambenih zgrada, 4.000 metara objekata posebne namjene, 750.000 metara kvadratnih drugih građevinskih objekata, 130.000 metara linijskih objekata za zaštitu od poplava. 5 više namjenskih akumulacija. Inače, akumulacija može da ima ukupno 5 mogućih namjena. To su vodosnabdijevanje, hidroelektrana, termoelektrana, paljenje, turbina, paljenje, procesu proizvodnje termoelektrana, navodnjavanje, nepravno poplava. Jedan od rijetkih primjera gdje su svih 5 funkcija gdje je ubrojeno i ostvareno je hidrosistem Ibar Lepenac na Kosovu i Metohiji. To su najvažnija pitanja imovinska, to je najprizemnija tema. A vidite kako je znači. Najnebitnija tema. Mi smo ovdje da izvučemo neke lekcije, da malo naučimo kako da zaštitimo ta prava, već se preduzme neke radnje aktivnosti i da podsjećamo i na još jednu činjenicu da je mnogo verzija parkova koji danas imaju imovinu, koji su danas glavni investitori, a nekad su bili za pomaganje. Hvala vam. Hvala Đorđe na ovo što Đorđe govori u vezi sa, recimo, imovinom i uopšte Srba. Federaciji je zaista jedna zastrašujuća procedura koja se trenutno odvija. Se skoro imam priliku da saslušam brata iz odbora za pravo pomoć Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine i da vi vidite kakvi su to eklatantni primjeri, to ne znam kako je to udjelo, gdje se jednostavno samo tako neki komad zemlje upiše na nekoga ili na nešto i to se onda okači tamo negdje 5 dana kako 8 radnih dana i time se smatra da je taj neko obavješten i time je stvar završena. Oni rade na tome, a evo vidimo da se slučno dešava, mislim, odbor radi na pomoći ljudima da se ta zemlja vraća, a
vratimo, hoćem da malo još nastavimo i porazgovaramo o suštini, duhovnoj potrebi i tom povratku Kosova i Metohije odnosno perspektive Kosova i Metohije kao nečeg od značaja za celokupno naše društvo. Pa evo u tom smislu, koliko je moguće ili kako odbranu Kosova i Metohije direktno prelomiti kroz očuvanje porodice i generalno našu demografsku sliku? Da, to je odlično pitanje. Kosovo i Metohija je inače najznačajniji test nečijeg karaktera, morala. Jer kad vam neko kaže nije šta će ti 4 djece, nije vede da nije vede da ćeš da vraćaš Kosovo, nije da njemu nešto sad super smeta to Kosovo. On uopšte ne veruje da dijete danas ima ikakvog smisla. Kad vam ljudi kažu pogledaj stvarnost, ja sam inače dobar i volim da citiram Duška Vujoševića, realnost nije normalno što treba da se obazuje. Dakle, to je realnost za životinje. A čovjek živi za nešto veće od realnosti. Ako ne živi za nešto veće od realnosti, po definiciji nije čovjek. To je sve ove sebe na nešto što nije vrijedno čovjeka, nije dostojno čovjeka. Sve etimologije u svim kulturama, od one iz slovenske čelo, bijeg, anotropin, onaj koji gleda gore, antropos, ne moraju biti lingvistički tačne, ali govore o tome da je čovjek pozvan za nešto više od toga što mu neko u banalnom razgovoru diktira kao podešavanje nekim zadesnim okolnostima u kojima treba da živimo. Zato Kosovo i Metohija, i kad govorimo o demografskom oporavku Srba, Kosovo i Metohija su nešto čime treba da ispunimo naše živote. Moj najstariji sin Evgenije se susreće s Milošem Kovićem tamo nekih 90 godina i prvo što pita Miloša je kad se ujedinimo mi sve srpske zemlje, da li sa Rusima da uđemo u federaciju ili da je neki konfederalni status tako. Što kažu, to je za Lučkov je pokupio pitanje, tako da nije da se ne može danas vaspitati dijete. Dijete naravno prođe sve svoje faze i treba da prolazi, ali nešto ipak ima što je važno ući. Jedna notorna činjenica, to je da na čitavoj svesrpskoj otadžbini, koje je Zoran tako divno govorio, zaista otadžbina ne može biti, po definiciji otadžbina ne može biti ograničena, a naročito ne može biti ograničena onim što je crtano kao granica da bi razbilo tu otadžbinu. Pritom, pazite, još od Berlinskog kongresa, ne samo 1945. javnoja koji je najefikasniji, jer je najviše smo se trudili da unutrašnjimo te granice. Ali u Berlinskom kongresu, kad se stave između Srbije i Crne Gore, tada dvije srpske kraljevine, kada se određuje šta će Austro-Ugarska da okupira iz Osmanske imperije, sve to što se crta se da bismo mi s vremenom po unutrašnjim i rekli s one strane Crna Gore, ili s one strane Srbije, ili s one strane je nešto drugo. Da bismo čekajući na Vandištima ili da bi nam zabranjujući ulazke, mi stvorili konačno po unutrašnjim taj, kako se zove, taj okupacijnu moć. I zato je vrlo važno da shvatimo da naš porodični život je najvažnija bitka koju imamo. Na čitavoj srpskoj otadžbini postoji jedna tačka u kojoj Srbi ne da nestaju, nego se rađaju više nego ikada. To je Kosovo i Metohija. Sad pazite jednu stvar. Imate 3 demografa u Republici Srpskoj. 3 demografa u Republici Srpskoj ukupno ima jedno dijete. Koliko ja znam. Jer to su demografi, znaju sve osim šta da radi uz djece. I čak možete da vidite da demografi nam kažu da bi najbolje bilo da uvezemo 100.000 Azerbejdžanaca, da bi to bilo rješenje naših prirodnih problema. Međutim, ono što demografi ne znaju ili ne žele da znaju, to je da odu recimo u Orahovac ili Veliku Hoču ili Kosovsko Pomoravlje
i da pitaju ljude, pa dobro, kako je moguće da vi rađate tamo u južnim govorima se ne deklamuje deca su svi padežna deca. I kako ta djeca, kako vam uspjeva ono što nam ne uspjeva? Naravno, pitanje bi zahtjevalo, što kažu, možda čak i posebnu tribinu. Ta djeca su zaista blagoslovena. Kad dođete, ta djeca imaju onu radost koju smo mi imali nekada u ratu, moram da kažem, neposredno nakon njega, kad dođe neko pa se oni okupe, pa to su djeca koja se dalje raduju i patikama i lopti i okupljanju i palačincima i svemu onome čemu smo se mi radovali, a čime su nas među vremenom počeli da nas zatrpavaju, kako se kaže, i zato nismo to na kraju krajeva živimo u kulturi potrošnje i rasipanja koja i ne cijeni više ni događaj, ni stvar. A oni to cijene, jer im uskraćeno. I samo bih završio jednim zanimljivim opažanjem. Konstantin Malofejev, ruski milijarder, je u jednom intervju govorio o tome da u stvari u Rusiji, bar na tom elementarno analitičkom nivou, su došli do toga da je suština problema industrijskog i demografskog u nagloj aglomeraciji stanovništva u ogromne gradove. Jer, pazite, kad imate jedno moćno selo koje ste imali u imperiji i u ranom Sovjetskom savezu, vi ste imali milione ljudi iz stepe koji dolaze i koji mogu da ispunjavaju crvene armijske divizije i ove fabrike na Uralu koje prave. Kad odjedno se strpate celokupno stanovništvo u velike gradove, u veliki gradovi su, što kaže Špengler i Slobodan Gavatušić često citira, to su megalopolis i nekropolis. On uvijek troši, uvijek se više umire nego što se rađa. Onda se pravi pitanje otkuda nadoknaditi taj suvišak, kojih Azerbejdžanaca ili Kazahstanaca ili kog naroda da se priveza. Stari zavedni narodi su znali da su veliki gradovi civilizacijski problem. Odatle, neposredno nakon kazivanja o Nojevom potopu dolazi, a prije Avrama, kao oca svekolikog zaveta, dolazi priča o Vavilonskom kulu. Kao upozorenje zavetnim narodima da će civilizacija velikih gradova da ih prevelje ako joj se previše približi. I onda se vraćamo na ovo. Kažemo Malofejev, za nas bi bilo najbolje da sad umjesto dominiranja svih prema Moskvi napravimo jedan sistem gdje pri porodicama se nudilo da imaju nešto poput vila. Dakle, da imaju neki komad zemlje, da imaju neki prostor. Dakle, da država više ne daje milione za zgradetine, nego da nam daje. I sjetim se onoga što smo imali u istoriji rimskog svijeta. Znate zašto su ono vila i Ljubić povezani? Zato što su stare vile rimskih patricija, kada se sve raspalo, jer je Rim i sam aglomirao ljude milionima u Rim, završamo brzo, aglomirao u Rim i onda je to bilo pusto i kad su došli Varvari, onda su oni čak i latinsko stanovništvo nazad vratili da se bave jednom poljoprivredom i da tako opstane. Srbi na Kosovu znaju da je današnja civilizacija zlo i da ako joj se suviše približiš, ćeš da izgoriš, a bez nje ne možeš da živiš. Nisu to nikakvi naviši, nisu to ljudi koji nemaju telefon, traktor, sve ostalo. Ali su našli sveštenu mjeru sadašnje civilizacije. Neka ti tehnički pomogne, ali ti svoj život živi u Orahovcu i hoće onako kako ti živiš. Ako ima prelce za naš opstanak, to je to. Hvala vam. Otac rekao ovo za realnost i za životinju, pada mi na pamet Mark Twain, kaže da izvolite da se školovanje miješa u vaspitanje naše djece. To je veoma važno. Profesor Ković, koliko je Kosovski zavjet danas objektivno živ među Srbima i kako ga održati djelatnim uprkos brojnim pritiscima i apsurdnim, da tako kažemo, apsurdnim zabranama sa kojima se, evo i vi sami suočavate, rekli ste da sad imate neki aktualni. Nije lako odgovoriti na to pitanje. Čovjek se teško otima u jednoj potrebi da vidi ono što želi da vidi, umjesto trezveno sagleda stvari. I mi smo, to je jedna od tih tehnologija kolonizacije, mi smo zatrpani sadržajem, pre svega kroz internet. I mi smo, prosto na taj način nas sprečavaju da razdvojimo bitno od nebitnog. Kada
kada je reč o politici, nameće se gomila nekih sadržaja koji suštinski nisu relevantni, znači u dnevnoj politici. I sada danas je recimo u javnom životu Republike Srbije toliko toga važnije od Kosova i Metohije. Znate, žale se urednici sajtova da vesti o Kosovu i Metohiji na njih se mnogo ne kliče, ali se zato kliče na Iran, na Izrael, sve druge teme. Znači, prosto smo zatrpani, mogu da kažem zakon, u ono što nije relevantno suštinski za naše živote. I kada kao čovjek koji je prehranjen, više ne može da slavi sve to. To je onda po tom gomilom, da tako kažem, šuta, sija Kosovski zavod i treba ga otkopati. Kosovski zavet kao opredeljenje za Carstvo nebesko. Ono to da kažem, ako je to vrlo nepopularno, da se kaže, to može u Republici Srpskoj da se kaže, slobodniji nego u Srbiji. Kosovski zavet podrazumeva spremnost na žrtvu i zaveta nema bez žrtve. Dakle, ako si nešto rekao, ako nešto veruješ, onda da vidimo ko si. Kad dođe, stani parnik, što je rekao šta. Tu se vidi ko je ko. Kao takav, Kosovski zavet je duboko subverzivna ideja u svetu u kome živimo. Jer svet u kome živimo je materialističan. Svet u kome živimo je daj nam danas. Svet danas imamo materijalne uslove koji su uporedivo bolji od svega što je bilo pre nas. I više stvari su nam dostupne. Ali da nije sve na korist. U takvom jednom svijetu koji kaže daj nam danas, biraj nacionalni identitet, biraj istinu, biraj polni identitet, pa kaže polni, rodni identitet, to se bira u konstrukciji. Sad ću vam pričati o Kosovskom zavetu. I ko ste vi? Vi ste ekstremista, vi ste klero, nacionalista, već sve ono što će da vam pride, kao epitet. Šta je naša pogodna ideologija danas, leve, desne? Je li to naša tema? Jesmo li se zatrovali ideologijom? Jesmo li platili cenu u decenijima koji su iza nas? Jesmo li eksperimentisali sa identitetima jugoslovenskim, srpskim, raznim, bosanskim koji je ovde nametan u vreme Benjamina Kaleva? I šta smo s tim dobili? Smo li bili spremni da se odreknemo svog nacionalnog imena? Da postanemo Jugosloveni, da bi nas prihvatili. Šta je naša tema? I šta je tema pokreta za odbranu Kosova i Metohije? Otkri kosi, otkri predanje. Danas se češće koristi reč tradicija. Tradicija u stvari predanje u prevodu na srpski jezik. I vidimo kako su ti naši preci ovde, u Banja Luci, u Sarajevu, kako su oni preživjeli vekove turske okupacije, kako su preživjeli mnogo goru 40-godišnju okupaciju od Turca, mnogo opasnije pogubili. Kako? Pa, država je bila protiv njih, što si dalje od države, tu su slobodniji. Kako se bre taj narod održao? Imali su mnogo manje od nas, oni nisu imali Republiku Srpsku. Da. Reformirali su, imali su crkvu. Čak i crkva imala episkope koje je postavljao car Franc Jozef. Imali ste sveštenstvo, imali ste uslove, imali ste prosvjetu, osnovno 1902. godine, baš upravo ovdje u Sarajevu. Imali ste dakle ono što na zapadu zovu civilno društvo, civil society. To ste vi već imali. Znači, vekovima ste živjeli, to imali ste porodicu, imali ste bratstvo, imali ste zadruge. Tako je živio srpski narod vekovima. I tako je živio pod Austro-Ugarskom, pa se borio za crkveno-školsku autonomiju, za slobodu, škola, crkva. Dakle, mi imamo ogromno iskustvo. Šta je? Su li se Srbi tada vezivali za ideologiju? Govorimo o vremenu turske i austrijske okupacije. Jeste bilo i liberala, i demokrata, i socijalista. Ali šta je suštinsko? Šta je taj narod održao? Održala demokratija, liberalizam i socijalizam, radikalizam, što god. Ili je održala vera i zavjet. Epska pesma. Zemaljsko je zamoljeno carstvo, nebesko uvek i dobro. Nemoj sine govoriti krivo ni po babu, ni po stričevu, ni pravdi, Boga istinu. Bolje ti izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu. Šta vam više treba osim onoga što majka Grosima govori Kraljeviću Manu? Sad će vam kaže, evo vas uslov. Da, uslov. Jer smo tako živjeli vekovima. Dakle, ako nešto tako
tako kažem, osveštamo vekovima. I treba li nama nešto novo? Dakle, mi hoćemo staro, ali nećemo da živimo u nekoj mehaničkoj, izmaštanoj, romantizovanoj prošlosti. Ne živimo danas. Dakle, nama treba ono što je staro, to je predanje, to je sveto samo, u savremenim uslovima. I vi imate ti velike pisce koji su to napisali. Bog nam dao u 20. veku i Svetog Vladiku Nikolaja i Augustin i još mnogo pisaca koji su do juče bili sa nama, neki su još sa nama. Da li nam više nešto treba? Treba li nam više od Kosovog zaveta? Ja mislim da ne. To je ono što je suština. A onda ćete vi na to nadograđujete pa ćete glasati za ove ili za one. Otac, tako je, čuli ste grobar, ja sam Delije. Ali smo zajedno. U ovoj stvari nema podjela. Dakle, zajedno smo na Zakotu. Zajedno smo na Kosovu. Znate, kad dođete na Kosovo i kada vi u Pećku Vetrašinsku sretete Srbe iz Crne Gore, kojima najlakše dođu u Metohiju, pa kad dođete u Gračanicu, pa sretete Srbe iz Republike Srpske, vi ste tu srećeni. Nigde nemate takve bratske susrete zagrade kao na Kosovu. A ti ne govorim o susretima sa Srbima iz geta, koji žive kosovski zavod i ništa od nas neće, nikako ne razumiju. Oni nas samo mole da ih ne izdaju. To je sve što je. Ništa više nemaju to. To, složit ćete se, nije to. Od tada ne gledam futbal, ali mogu da kažem da oba ta kluba imaju ono crvenu petokraku na grbovima svojim. Ne znam sad je li to ta poveznica. Šalim se malo. Hvala profesore Dvoriću. Ovo je, ja mislim, veoma, da kažem, značajno što ste rekli, otkri ko si, a zanimljivo je, otac ovo je malo pripomenuo u prvom obraćanju C.S. Lewisa, pisca Nadine. Pa gledajte, znači taj prvi roman, u stvari, bukvalno odražava ovo o čemu mi ovdje pričamo, što je dokaz da je Kosovski zavet civilizacijski iskorak. Dakle, lav koji je svemoćan, žrtvuje se za spas ostalih stanovnika te mišljenje zemlje u kojoj dječuje fantaziji koja je ono kao ježeva pusta. Naravno, ne toliko dobro. Profesore Čvoroviću, pričali smo o teritorijalnom integritetu Republike Srbije i pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske. Kako da sada, pošto smo ustanovili da to nije nespojivo, kako bismo mogli na najmudriji način da branimo jedno, a ne ugrozimo drugo? Čini mi se da je prvo najvažnije u politici dijagnostikovati opasnost koja preti za jedno i za drugo. To je opasnost koja preti za teritorijalni integritet Republike Srbije na Kosovu i opasnost koja preti, kada je u pitanju pravo na samoopredjeljenje u okviru Dejtonskog ustavnog okvira srpskog naroda u Republike Srpskoj. A već sam nešto rekao, najveća opasnost, ono što je potpuno nekompatibilno, ako su ove dve stvari kompatibilne, ono što je nekompatibilno sa srpskim nacionalnim interesima, to je sa zaštitom teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji i zaštitom prava na samoopredjeljenje srpskog naroda u Republici Srpskoj, jesu evrointegracije. Jer treba znati, ponavljam, da je ključni cilj evrointegracija ili procesa stabilizacije i pridruživanja zemalja takozvanog Zapadnog Balkana. Pazite, ovo stabilizacija se ne pominje kada je u pitanju proces pridruživanja drugih istočnoevropskih država. To se nije pominjalo ni za Rumuniju, ni za Češku, ni za Slovačku. Šta znači taj eufemizam stabilizacija? Rekao, to je cementiranje tekovina unipolarnog sveta koje su ovde izdejstvovane pomoću NATO bombnih 90.
To je stabilizacija. I nama je samo obaveza da stabilizujemo kroz regionalnu saradnju, to jest da priznamo nepromenjive te tekovine, a te kao nekako obećanje služi ako se mi stabilizujemo, da će nas možda primiti. Naravno, neće nas primiti jer oni imaju unutrašnje probleme. Dakle, zašto su eurointegracije suprotne? Zato ponavljam što je Srbija SSP, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zaključila sa Evropskom unijom 2009. godine. Prema članu 135 SSP se ne primenjuje na teritoriju Kosova i Metohije, ne tretira kao sastavni deo Srbije, ali u stavu 2 kaže da se ne prejudicira međunarodno pravni status shodno rezoluciji 1244, ali je Evropska unija to već prekršila 2008. godine, jer su 22 članice priznale takozvanu Republiku Kosovo. I pazite, kada je stupio na snagu SSP Srbije? Tek u septembru 2013. Šta su čekali? Čekali su prvi briselski sporazum iz aprila 2013. Da se pod pritiskom Evropske unije Srbija odrekne atributa suverenosti na teritoriji cijelog Kosova i Metohije. To je uslov. A onda ponavljam, 2014. u zajedničkoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije i Srbije stoji da će se pridruživanje Srbije Evropskoj uniji pre svega meriti kroz ispunjenost obaveza prema Kosovu, odnosno svih sporazuma. Dakle, Kosovo je uslov i na kraju stoji, dakle 2014. stoji, da će se na kraju procesa zaključiti sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa, što nije ništa drugo nego priznanje. Jesu li eurointegracije suprotne srpskim nacionalnim interesima kad je u pitanju zaštite teritorijalnog integriteta Srbije na Kosovu i Metohiji? Jesu. Zašto su eurointegracije suprotne nacionalnom interesu u Republici Srpskoj, odnosno direktno ugrožavaju pravo na samoopredeljenje ostvareno kroz Dejtonsku ustavnu formu? Zato što je uslov eurointegracija da se formira eufemizam, takozvana funkcionalna Bosna i Hercegovina, a to nije ništa drugo nego unitarizovana Bosna i Hercegovina ili Bosna i Hercegovina stvorena kao regionalna država iz više etničkih bezličnih regiona. Dakle, i kada je u pitanju pravo srpskog naroda na samoopredeljenje u Republici Srpskoj, evrointegracije direktno ugrožavaju njen opstanak. Dakle, vidite, nema ničeg slučajno u Božjoj tvorevini. Kosovski zavet nas čuva kroz ideju da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i dovijek, kako reče pesnik. Znate šta su danas nama eurointegracije? 30 Srbljaka, za kojih treba da predamo zavet. A narod bez zaveta ne može da opstane. Raseće se kao Hazar. Hvala profesore, ponovio bih ovu jednu rečenicu koju nam je profesor izgovorio i pozivam vas sve da je duboko negdje tamo utisnete, zapamtite, pitat će vas nekad neko, a da znate da odgovorite zašto ovo, zašto misliš ovako, onako, gledajte, stabilizacija je cementiranje tekovina izdejstvovanih agresijom. To je ovako veoma važno nazvati stvari pravim imenom. Šta Adam prvo radi nakon stvaranja? Prvo daje ime. Zapiši drugo radi stabilizaciju. Eto. Kaže, suočite sa sobom, kaže, nisam ja. Nego je neko drugo. Kaže, smijem, stabilizacija je pridruživanja. Stabilizacija je pridruživanja. Vidite kako ovdje možemo znači da prepoznajemo stvari, da ih identifikujemo, nazivamo pravim imenom i koristimo u odgovoru na pitanje. Dakle, pitanje je bilo šta, kako najmudrije, jedno i drugo, profesor nam je našao zajednički temelj koji faktički nam oduzima teritorijalni integritet i brani
s pravom sam uvjeren. Dakle, odgovor je očigledan. Hvala profesore za to. Đorđe, kada si malo prije govorio iz svih podataka koje si iznio, koji su da se čovjeku za nebesa najmanje, da prosto onako stane pa se začudi, moguće da neko to radi i ne trepće. Izuzetno mi se svidjelo nešto što si ovako, da kažem, provukao usput, a to je veoma važno. Ti si provukao usput jer podrazumijevaš kako tako, poznajemo se, i trebalo bi se to da podrazumijemo, ali veoma je važno ono što se rekao, kaže, uz uvažavanje svih, kaže, tu smo da upravljamo Bosnom i Hercegovinom zajedno sa svim drugim njenim građanima. To je veoma važno, dakle, pokret nije protiv nečega, nego je pokret za odbranu Kosova i Metohije. Pa evo, u tom smislu da bismo mogli da budemo za odbranu Kosova i Metohije, možeš li još malo da nam kažeš o mehanizmima, pravno-ekonomskim mehanizmima djelovanja otimača Kosova? Hvala za zanimljivo pitanje. Mislim da je mehanizam svuda isti. Mehanizam je preko forme koja nema suštinu. Kad su nacisti se pravdali pred Nirnberškim tribunalom, znate, oni su govorili da mi smo imali pravne akte. I jesu, imali su, oni su zaista bili kompetentni, imali su naredbe, imali su zakone, oni su ubijali malu djecu i civile i ostalo, trovali, ubijali, zločine izvršavali i podržavali druge, kao je recimo NDH, ovdje sve se podržavali, mada ima je, moram reći, iz zgroženosti na ono što su vidjeli, mora se i to reći u podvrnu, ali oni se dakle branili formu, oni su rekli, mi smo imali pravni okvir. Onda je Gustav Radon, pomenuo sam ga da pojasnim onima koji nisu imali tu muku da slušaju istoriju prava i mislim na taj teorijski dio koji je obično nama pravnicima kad tek studiramo bude malo neshvatljiv, pa poslije onda shvatimo što smo to čitali, pa se držimo za to. Dakle, Gustav Radon je pogazio sav svoj skoro rad prije Drugog svjetskog rata, jer on zastupao to normativističko gledište, forma, dakle, i došao je do zaključka u suštini da je pravo želja za pravdu. I da ne može biti izgovor pravniku očito nepravedna norma. Ne može biti izgovor nama danas takav akt koji nas poziva da zločin vršimo iako on ima odijelo pravnog akta. Tako oni pokušavaju danas da zaodjelu svoje postupanje nekakvim pravnim aktima. Svašta bismo mogli da kažemo, ovdje unutar Bosne i Hercegovine imamo mi takvih klasifikata je ovdje. Dovoljno kad pogledate neke međunarodne sporazume koje na sajtu zvaničnog savjeta ministara, dakle savjeta ministara ne prolazimo u promjenu na Lapišnici i Vogošći kad ulazimo u Sarajevo da zaboravimo riječi. Dakle, nije vijeće ministara, to se često izgleda, nije VSTP, nego VSTS. Sve su to riječi koje imamo u srpskom jeziku, pa imamo normativno kako se to kaže. Dakle, imate na sajtu recimo neke sporazume koji su falsifikovani, nisu objavljeni tamo gdje oni kažu da su objavljeni. Tako se kroz važnu formu često pojavljuju i zločinci, pa imamo, evo povedno sa Vesper Clarka, glavnog komandujućeg, koji je danas prvi počasni član Američke komore za trgovinu, odnosno privredne komore, American Chamber of Commerce, na Kosovu, gdje se on pojavio kao prvi glavni sa svojom privatnom bankom, sa svojim fondovima, gleču. Nije jedini zamljeni primjer je odavljeni za Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dakle, mislim da je stvar u formu. Koji je lijek suština? Ali ne može suština malo da se upražava. Ne možemo mi malo da budemo na putu, pa malo smo u zavetu, ali sad kad mi je politički trenutak, sad nije zgodno, ili kad mi je izbor u zvanju, sad ću da ćutim na vijeću, da me neko slučajno prozvao, ili kad treba da mi se objavi podatak koji momni ili ovo, ne znam, ja čemu tu ću malo da pa budem racionalan. Tako se ne može ništa raditi. Tu nas čeka onaj sa formom, jer tu nema bijega. Znate, to su vrhunski stručnjaci. Jedno veliko divljenje ima prema tim i tek toliko dotle divljenje, ostalo nije baš jednako čak i suprotno tome, ali dakle, vrhunski su formalisti. Koji je lijek protiv toga? Jedino suština. Jedino valje ne upravljati suštinu, upražavanje svoja prava, ne upražavamo ih u potpunosti. Zašto ne ulazim sad, to nije trenutak? Upražavamo ta prava, otiđimo. Ja recimo nisam htio da odem nikada na Kosovo i Metohiju dok su mi tražili vizu. To nije dobro, možda trebalo da odem. Nisam htio iz principa neću da vizu iz država koju moja država ne. Jedna od mojih država. Sve moje države. Dakle,
bavimo se suštinom, učimo. Mi ne znamo porijeklo mnogih pravnih instituta. Mi ne znamo otkud neke vrijednosti. I znate, Gustav Radman dođe do sve dođe do moral, obraz, čast, kao suština. A gdje je taj moral sadržan? Gdje je on sadržan? Mi imamo tačno dokument da upremo u njega i kažemo tu je sadržan naš moral. Ne govorim sad o nekom metafizici, o metapravu. Govorim o pravnim izvorima. Mi imamo zakon o pravilu Svetoga Save koje je najuzvišeniji pravni izvor koji imamo. Svjetovno pravo. Naravno i kanonsko pravo. Da li mi znamo njega? Ja kao student prava na prvom ciklusu nisam čuo za tek posle sam sad. To je Luka izvora. Dakle, mi imamo ušta da pokažemo, evo tu je sadržana ta vrijednost. A ta vrijednost se ispoljava kroz pravo koje donosi. Kroz uređenje porodičnih odnosa, kroz uređenje života, kroz uređenje državnog uređenja. Tako da suština nasuprot te forme je jedini izlaz. Hvala, Đorđe. Evo, slavo Bogu, još jedno od fototipskih izdanja, jedno od prijepisa zakonopravila je uspješno ugledalo svjetlo dana. Prošle godine u izdanju Razrednog književstva Humski imamo sada i tvrdošli savjetski prijepis koji je dostupan i može da se navodno koristi. Svakako ohrabrujem da se upoznate, uključite, jer gledajte, u isto vrijeme kada se pojavljuje zakonopravilo, kako pojavljuje se na engleski dokument Magna Carta Libertatum, koji je ono jedna stranica u kojoj ne piše baš mnogo šta, a ovo je znači, jedan u to vrijeme naravno najnapredniji mogući zakonik koji je bio i koji ne samo da je osnov Srpske pravoslavne crkve, nego kasnije Bugarske i Ruske i tako dalje. Slavno zakonopravilo je nešto, jedna zaista suština za koju možemo da koristimo u bilo kakvom razgovoru, bilo kakvoj diskusiji. Evo, meni je ostalo još da vas podsjetim da je, evo jučer, naša Sveta Majka Crkva molitveno pomenula, odnosno spomenula Svetog Haritovana, učenika Prizrenskog. Crkva pominje jučer, na jučerašnji dan, 15. juna. Pa evo, to je jedan događaj koji možda ima smisla da malo analiziramo večeras. Znači, u ono vrijeme, kada je taj neki nesrećnik obuzeti Svetom Haritovanu kidao grudi, bojim se da je samo da sebe vidio kao nekakvog pobjednika, možda je čak osjećao i neku bezumnu sreću u tom što čini u svojoj sili. A Hariton, vjerujem da je on najavio, kad sam nekada razmišljao o tome, ubijeđen sam duboko da je on najavio, vidio Hrista kako stoji pred Pilatom i izgovara ono, ne bi ti imao vlasti da ti nije dato otovsko. I sad, ako malo još razmišljam o tome, ne ja, nego sigurno i vi, siguran sam da primjećujete da takvih nesrećnika ima i danas koji vide svoju pobjedu u tuđoj patnji. Nažalost, tako je. Pa u tom smislu i protivno tome, ljudi, braćo, podsjetimo se zajedno da je meni, znači polazeći od mene, da je meni, ljudima ovdje koji se vama, dakle svima nama, Otac i Ćerka su Sveti Sava i Sveti Simeon, Svetogorci, Sinajti i Sihasti. Sad, ako uzmemo iskustvo našeg naroda na Kosovu i Metohiji, oličeno u mučeništvu Svetog Haritona Prizrenskog i za to prelomimo kroz prizmu Sinajtskog predanja kojem po ocu ravnoapostolnom i džetu mirotočivom im pripadamo, sad mi vidimo da je naš vladika Nikolaj koji, evo, za današnji dan predlaže jedno suzrcanje važno, da je on potpuno upravo. On kaže da suzrcavam čudesno utišavanje bure na jezeru. Znači, danas ako čitate ohridski prolog za današnji dan, on nas podsjeća kako učenici zavlapiše Gospode izbavi nas iz Gibusa i kako Gospod jednom riječju utiša buru i nastade tišina velika.
Tako Gospod čeka da viknu sa strahom, da utiša urod strasti od ljudi, od demona na moru našeg života. Zato ne zaboravimo da mi ne čekamo bolja vremena. To nam uopšte nije interesno, se ne bavimo tim. Ne čekamo bolja vremena i pobjede ovoga svijeta i ne interesuje nas odobrenje Pilata, Kajafe ili nekog slično. Mi čekamo Hrista, jedinog istinskog pobjednika, ali čekamo djelatno. Dakle, ne čekamo čekajući, nego čekamo stražeći, bdijući. I stoga molim vas da naše večernje goste ne ostavimo same na straži. Da ih ne ostavimo same na straži, nego da im se pridružimo. Prevashodno u molitvi. Ali i djelatno, svako u svojoj mjeri. Mnogo je načina, a evo, od večeras znamo da imamo i pokret za odbranu Kosova i Metohije u Republici Srpskoj. Zahvaljujemo se još Oktetu Sveti Platon Banjalučki i pozivamo vas na